Sandal. Banyita Mutara Alexi. Yeni kwa Ndazimana Clanesta. My name is Nyangu Josiane. I'm Grace. Lukungo Sore. I'm Teresa. Tutaki awakakati tufa nitwa tutakiuza. Hi. Hi. What is your name? My name is Grace. Grace. Yeah. Yeah, you have a good name. Thanks. Grace, what is a slay queen? Slay queen is Hey y'all, come look at this. a bitch. Yes, way. Slay queen is Bitch. a bitch. Yeah. My name is Nyangu Josiane. Your name is Nyankuru Josiane. Yeah. Ijambo slay queen. Wumva bashatse kuvuga nk'iki? Numva buri ari nk'umugabekazi. Umugabekazi. Nicyo wumva ari slay queen. Amakuru yawe. Bakwita nde? Sandal. Iyo bavuze slay queen, wumva ari nk'umuntu umeze gute? Indaya. Yes, way. Wumva slay queen ari umuntu w'indani. Ni kwa Ndazimana Clanesta. Nanjye nitwa Obedi Pro, nkorera Isimbi Studio. Bagira ngo tukubaze utubazo tumwe na tumwe nyine tw'amatsiko mu buzima busanzwe. Slay queen. Uba wumva bashatse nko kuvuga iki niki cyangwa se baba bashatse kuvuga umuntu ari cyo? Slay Queen numva ari nk'umwamikazi. Slay queen wumva ari umwamikazi. Numva ari umwamikazi kabisa. Ngiye kukumvisha ijwi ry'umuntu uvugira kuri telefone iyo bakubuze cyangwa se nta mayinite ufite. Umbwire uko avuga. Airtime is below minimum balance. Please recharge your account. Iyo wumvishe ririya jwi wumva bavuga ngo iki muri make? Akuvuga ko umuntu ngahamagaye cyaboneka. Noneho tubwire kuri yari amagambo yasubiremo uko avuga. Umva amaseri ibindi nabyotse. Ntago ubizi, ntago wumva neza ibintu avuga. Ntabwo mbazi kubyumva. What the hell? Barafungiye. Nanjye nitwa Obedi Pro, nkaba nkorera Isimbi Studio. Isimbi. Iwe bakwita nde? Bakwita motari ndi. Banyita Mutara Alexi. Motari Alex. Sorry, your airtime is below minimum balance. Please recharge your account. Iyo ririya jwi rije cyangwa uhamagaye umuntu ugasanga nta mayinite afitemo, baba bashatse kuvuga ngo iki? Sorry. Surprise, motherfucker. Your airtime is below minimum balance. Niko mba numva uwo mukobwa ari kuvuga byatanga. Is below minimum balance. Please recharge your account. Uba wumva bashatse nko kuvuga ngo iki? Numva bashatse kuvuga sorry. Mobile. Sorry mobile. Wumva MTN mu magambo arambuye ari iki? Mama. Tonto. Noneho N. Network. Hari amagambo y'impine cyangwa se matoya, ariko umuntu arayarambura nyine. Iyo bavuze MTN, MTN ni impine. Wumva mu magambo arambuye ari iki? MTN. MTN. Numva ari mobile telefone. Nani nationali nyine. MTN mu magambo arambuye wumva ari nk'iki? Numva ari nk'amato. What? Numva mbese ari nk'u Rwanda mbese. Na ya nyuma. Numva mbese ari nk'ikintu bijyanye nk'amayinite. Grace. Yeah. What about COVID? COVID-19 Yes. is disease caused by by
by malaria disease. Malaria. Yeah. Umurwa mukuru w'u Rwanda wumva ari nk'uwo. Afrika. Urabona u Rwanda ruherereye kuwuhe mugabane? Umugabane w'Uburusiya. What? U Rwanda ruherereye ku mugabane w'Uburusiya. I'm laughing like clown. Ye nitwa Obed Pro. Wowe bakwita nde? Teresa. Elisa. Wiga mu wakangahe Elisa? Gatandatu. Elisa, u Rwanda rwaba ruherereye kuwuhe mugabane? U Rwanda ruherereye ku mugabane w'Ubusuwisi. Ijambo bita hani urarizi mu Kinyarwanda? Yego. Risobanura iki? Ubuki. Ubuki. Ugiye kumbwira ijambo hani inyuguti imwe yindi. Hari ha. Okay. Naho. Na. Na e. Na e. An empty head, a hole inside your brain. Wumva hani ari iki? Hani numva ari nk'ubuki. Ubuki. Ugiye kumbwira ijambo hani inyuguti ku yindi. Ha. Na u. Na e. Dismiss. Hani ongera dusubiriremo ijambo hani ni? Hani ni inyuguti itangizwa na ha, na a, na e. Na e. Jesus! Aha. Awakakati tufa nitwa tutakiuza n'icyo ikiro tukigura iryitano bakaduhamagara tukunga 50. Nahise umusaza nk'ubu yo wasyaze nk'ibiri 10 baguha nk'amafaranga ngahe? Rero syaje ibiro 10 bama 5,000 nkatangamo umugabane w'ishyirahamwe ry'icyatanu. None se ibyo usyaga